सुने के नाही बजार क्या बजार घुमगडी हाल्दैन पानी नहीं बगड़ा आपत्ति हो रहा है। अच्छा मेरा कॉफी का देर मेरा कॉफी का तो दावा कम क्या हाल दो यति सोच्नु भयो कस्तो गरे यो गर्ने सकियो भात बगडा आयो यो भात खाना आएछ भात खत्तम बगडा आयो पानी कस्तो गर्ने रोड पाक्दैन फेरि यस्तरी रोड पाक्दैन कसरी खाए यसरी खास रोड पाक्दैन के फाइदा रह्यो खाना तारी रोपेर खाना त बिहा यस्तरी खाल्छु रोड पाक्दैन करोडे आले त्यस्तो के आले अलिक खुट्टा तल गर्ने अलिक फेरि जस्तो नगेल्छो ल कसरी बिना गरे